Mr. Nyumtuni Asafu baby Ochirechirefo bi Sempakani bi radio presenter bi I wish say anka betima ne nam musa anka betima ye kom sa wode anka manipa ni wo yakayaka de sa anka manipa ntete wo sa na dakubi wonso yen select within kan sa nipa wo pem wo hadua nan ya yohani kan ho aseme ho. That would be great. Nanka woni beji abroso ehon nanka beti asese sebe man wo ba sase sumpa de menyen sumbo chen yefunde sebe man to kwa ni bimpa man tana nkrofo kai mu bimpa man sin nkrofo fie bimpa man ware nkrofo aware papa bimpa de menyen sumbo sansa. It's my prayer for you. Yehowa mo awsa. Na wontumi ni no kware enkoduru owum. Na also nkwabotire no wanya bi. Na ahimai no mo honso. Anije ayodia. Opemsuo. Ni nyina ya kabo mato hallelujah kron 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 kron. Eni erade ade nyina sotumfo no ma ayi enyam pai akasima mi ansana no so bo ha Opemsuo radio 104.7 FM medinde Kwaku Duah anapa ya dwa se wa yonkodo na ebo mechido mam de dwumadi abra ofiko Opemsuo no hwe be pai mu ene ne wotena dwumadi den de Akwanhwefuo Mmere yaka Akwanhwefuo eye memene da Akwanhwefuo Mmere Apomdin church na de bro free sabre yikuri Elder Dr. Isaac Opoku Fritafoma 3 district mu na amba Owia asorpeni bright osu don konso ene chirechire kroje na gina nyankrompo asam so ebe mawo Misren shira de ma asorpeni ajeman esiama ene na busu anyina ono no wafa dwumadi ho ka ono no asoas na memne da no pa bia etum dwumadi ebre wo Mempai ni se ubenya dwumadi mu chefa mempai ni se ubenya ho sunsuanso papa na aboa wo ye. Don't forget we are live on Facebook. Bet ma join on Facebook no so tintan video no so oba jawasem bi apeso o kan bia wo ho leave comment bi apese yankenkan ma bia wo ho e be kenkan edi amount Wow, wasro Kosimre something. Eda Dr. Isaac Opoku, happy Sabbath. Same to you. Eda ba your microphone no fancy pian ka krebi bre wa no mame. Medase. Enen so ede hia. Enya agro. Yehu an shell eda na no bi to me nkra free Canada. Na o enjoy your program last week program a ye. Last week kasafa kidney ho automatic Canada na wa enjoy na aboa ne yi pa me dey Sunday o me hu na o say one SD American doctor bidin komo na wo dey in program yi e kire no na all share the testimony about ne o kan ho asem wa ha na no yenam say aka bebre a wo dey be ka ho aka bebiri bia wo de be ka ho ya wunwiye na odin komo se onya kidney failure waboka bebiri be anye ye kopem se okohia SD fo nkyerechire o se 3 weeks pe diet ya edne to so 3 weeks pe ana man mfia wanya na odi dia sada se na kire ye
nyame yakopon hyira wo menim se nne o toa yen so ene ma de kidney ba yenya bi wi a kwan ya befa so ne ye beyo se ne bebo ma yetimi atena ase yie atena ase asomdwemu ye o Facebook ubetimi aba na obe join yen na nkomo aye die won so o de ho agime bi anapa yi basa me chia Mr. Sifa Boache wo Breman East SD asorimu eda me chia na anapa yi Sifa sana edanu mi hu no no last Saturday no program no ase program na so omo de na omo ye wife nti omo anhye ntomani bi yeah anniversary club ene be se no ntina man hu no okay okay I me can say be se no ntina ma just say why siri mi I just wa kana say bi metutu mani ase be hu se fa bo ache nso man hu no na se ba se Kwaku de se do sitie na wo ba ha obi a so hu ntamu Asamu and as the much about me is the episode about appreciation happy pastors appreciation okay may God bless all our pastors in the world okay me that's papa na ye aso for appreciation the elder Stephen Boache am say bantama for di omo de omo aka na tutu omo de ahyeda aso penny bright me kan was onye ho hyehye ntia elder bacho ye kwa ye de nyame ase akwanya wasan de adom yen meka no saa ye saa sese meka no se e akwanya fi se wona e no start I mean this week kra na ye nyina na ye da so ti ase enti nyame adom se wa me ya san sore ba enkom bi wa ye de na se afi ye hwe program and last week ye nyame edum o ma e ba so a na chese nyame ayade o ne conference no edi ni yie sure because me ti asofo mpanimfo bebre mo program e de CBS am say mfi bi e ware na asisa asofo edi kan ko ho no asofo owusu echan wo Akomadan district mechia no o say above 830 ye be hwe Sabbath school asene nkonwa 4000 omogitu mu se no no mo de beba ho no nasa nasa nti enipa ejina ho no do so chen wo momote o na chese nipa ba program no so no ebroso nyame adom onfa conference no nkwanimu na enye yi kama enye we pa na ya na eni no si so meme de mema dwene mu no enye we na ni si so de ye just yi na se Nyankopon be pi ni bi nya nkwanje because oye we no nyina na se woni nkwanje a amwa nti ye abusuafo a asofo asompanimfo a ombo ama program no course nyina no nyame nhira obia na enenso ye bompa ye 17 view for so de no be successful saa we say oka hwasam wo amanone about ye kidney why ebe 10-20 years ni ye kidney eye ade a ehu na mabu no asiso no anhwe yi a Kwaku 20 years edi enimi enipa bebre kyerese about 90% a ye betena wiase mu no ye be wura kidney failure yanhwe ya kyerese ye wo adwuma ye enafom Kwaku enafom fi se system the rate asia pollutine enoma ewura system no mu no ahomete ahomete sese ye because last week na hwe enoma ebetimi ama kidney failure na kidney damage no aba yade obi a guso oye Opemsuo enya sam ketwa obi a obi a yebi enye nkwada dabi na enye mpani enkwala no kura de ya na problem na nya yi se enkwala nketwa na de omo maame no video mo ana omo guide na video mranti ye mamba we ye mpanimfo ye mampanimfo ye mema mpanimfo ye kwan no a na nyina anam so eda ne nim eho ne haw no ye nim de eho ene ye haw no eno nti afutu a eba ne se
obi wo family no ye frɛ bi hereditary family no mu no na omo wo saa o hawo no so ye extra careful because last the other be ametaka ne say yen ye wo ha nyina no about 80-90% no ye wo cancer ye wo diabetes ye wo high blood pressure ye wo saa yare we nyina bi ba wonya nimde no ade e ba ne say etime boa ma atoto no ma yi se wonya nimde no a etime boa ma hwe nuane a wudie ne bra wudie no hwe ne yi enti obo obetima aka ne age akyerew na ne age no ne senia ne tibia tie no entali obi ebi a obi wo be 40 years but who na kasa wo 70 years obi wo 70 years but who na baka say wo 50 years why the rate we see conduct on a lifestyle and no man ye consume no enwanwa nanu ya mai konkran yi eba ye na obi ne me di nkomo na o se na o ka owura ni monyamfo bi ho asem kyerem no se ke mai na oda so te se ne oda so ye young go oda so ye young se na me ti ni di na minim no na minim se nka wanyini no me koto no oda so ye young saa no te na saa na owie na o ka asem se na nyame nwanwa ye ko ni fie no ono a ne wo ni fufuo kwa no ono a ya bonkwan no fufuo ama yen ya bedibi na so ye sure o se see out me so owie na o ka che me se enyame nwanwa se one ne bra no ati radio so a wo kyerɛkyerɛ didie ne apomden ho nsɛm saa I hope say eda hu ni ameke yeah di enim se nka wanyini nanso okoto wo se oda so ye young de nim fie duri o se abrofo aduane a o mo prepare ma o mo family enche abrofo aduane enche enche ne sen o de mo no begu rice cooker mu okay sisi anabene ukujware aba umara no oba o mana abren obi ni stew wa ye ni nyina hye fridge mu do heat ya na odi but yen hwe yen ye de oye fufu na benkwa na oye abenkwa nkwa ne how to prepare abenkwa no nkwa timi fa be 2 hours ana meboa yeah sure obenu abe no adwa de nkan hwe ne no adwa de abekwan de ompe o unim ye was the favorite too obeko market okay kudi dwaba eno nkwa afa obe 1 hour na 2 hours na wa prepare abe no ye sija so de o ingredient nyina ayedan agum na wa soe na wa wo na wo de sija so na ne bene kra no so ye something else ansa na se mutuo banku ana fufu na abeya enti meal ba ko a wo prepare no meal ba ko a wo prepare no before obed on hore nan enum abrofo de ente saa enene yesi yetese yepese yetese de abrofo no ye ya ha onu nyina ani fise oni adaje ye hunu say at the time a wodi oil be sija so na sija unim se Kwaku nkese se ye chi kokko ye chi bayire ade bia ye chi bia no se ye chi wi a anwa na ebeka no aida se de be semina na ebetu ogu wakoto anwa no na anwa ni body ndindi sa anwa o ye de an obeto ye mfa nche na me de ache bayire wi a bi uche bayire wi a hwiegu ese se o hwiegu ana ye de semina we de su ho ade che na san de ache biko anwa ba ko na ebeche bayire kokko ebeche nam ebeche fish ebeche nantwinam a ye twetwa bi wi anu Sunday ye stew no ene se nya hwe eno ne kidney failure anu ho asama ye Kwaku eye simple se obia ye bi eye simple se obia ye bi enti wo pese o protect o kidney no a wan no a wakoto abefie de ache enam wie no tugu pese o protect o kidney a anwa wo de ye o chia de wi a tuegu dia adane chemical adane chemical unim say anwo ya ye die empanimfo emfancheme hydrogen a ye de protect anwane texture na besi wa che ene saa no ma no ma ni nyina no eno nkwa akra yo hawo eno nkwa ntina me say ye nyina at risk
fi say de o prepare aduane wa abonten am akoto abedi no anwa no kora ye papa me he e na wasa anwa koro no ano na week ni nyina wo che enchenam wo che nantwinam akokonam e ya anwa koro no a we no dey so o wi a on fence wo no dey steal no Inti anwa baako no edi ne nkyɛn so many weeks. Hey. Tise bofro to fwe de ono ochi we odi so ade cha no asan de ache. Ti anwa baako no besu. Anwa no aka no asa anwa no ode che wie ye no be 2-3 hours no. Won say na me ka kyerɛ say anwa no ampa emma efie no ai ewo shop ho no direct sana sinisi. Inti no kra ache wie. Ah, so say packing nyina de koyese na. Eda. Ebe ye say de. Enti na me say Mmere di animu no. De wiase be hunu no. Obia wombi. Eda nanu na me di teacher form ma bi achi nkomodie mu. Na ba kon kyere ba kon say yenku didi wa ha. No se na fe na me kofia kono de wo say nei. Nei me de manu adu na je se kosia dan ko. Se kosia dan ko a. Me pon say ya. Anwumere we amabre fe na me nkotso san kotene ja. Enti na me say abrofo aduane no mfa bre. Yen aduane no fa bre. Enti oni adaje. Nti obia. Enti se wo hwe ema no a uhu omo saa no ahwe omo chi. Hwe omo nantu, hwe omo to, se be hwe omo nofo. Omo nyina start say omo bi. Omo ye kese. Na se wo kidney failure, ade ba ko ese se wo hwe na se o manage weight. Onyem nsu na fu kakraka. O manage weight. Fi say dey na mo fo ayekese sa. Na dey na se be ama no fo ayekese. Wo to aye enu na ntu ayekese sa. Aye dey ya. Ye dey awura ya dwene mu say ye say wo kidney a eni sodium. Enchene. Nti ye enchene nko a salt na e kan wa so enye no kore. Processed meat sa junk foods na ye die any artificial spices na ye consume no more no nyina containing more sodium. Containing more sodium. So what I say? Eno nti kidney failure no de ejinigina ye pona no. Ede wada ma me misa asem we. Te se de wo ka say nim se sodium ne salt ne ho yi. Ba ko so ne se eye se me de me nomo nsa me nidi anadwo me nidi di nuanu ya me te se me nomo nsa me nkonte alcoholic beverage no me nomu bi kan ne me nibi eda de media ko manum ya nopa awia on time no nso a enye papa no betima ma me nso manya kidney ni bi o say me mentra galamsey site da me nidi anadwo me omunwe me mfa me numbi but me ko check ye no menya kidney failure and last week e kan wasem say maybe e be a hypertension maybe e be a diabetes okay so what I say okay and na drug na wo fa no chemical e wo okay e lead you to sabre to be enum okay and you be a diabetes atna no so hypertension pressure and whatever atna no asache bia no or start yet test or start you know bon say onya kidney failure okay enu na won no nutimi kofa ba wakoto broccoli wakoto cabbage wakoto ginger papa carrot papa but the rate is preserve no so chemical eno so betima manya how me so betima manya how asamba kura ni asamba ni na chese ye die obi achi ayi na ntwinam esi ho festivals ahodo we obi tumi chi na ntwinam si ho ewe no 1 year adan so asem ho so wo kidney failure ana so wo kidney damage a ade a friend red meat enko ho poultry enko ho adan so wo chi dey red na firim eye na ntwinam no wo chi ye no na be yakokọ ana sa na apese o kan o da bacho ye sua di o minim sesa wonya chi dey a red no afirim red dey moja no wo mu no afirim da bi da so ye mojanam da so ye mojanam enti na wo mo te I mean coastal areas no your fish bi wo ho a omoton
omoton fi se cholesterol aye ne ma nyame nim die mu nyame odo enti no say abo aye no fish no do any scale no ma mu ni fi se cholesterol aye ma sade wom enti wo ma motiko serious no unu say wo ma ya abode wo ma ya kese eye da fish no mo consume no more no fish no say ye no so asem wo ho ada so ase eno nti afutuo ni say okay ye nyina nam kwan so a ye be hunu amane ebre bi a enche obia enti ena nyame adom ohene abie fidi kese a ekọ ekiri na ekọ buchire ni ade madamfo baby a test me sisi madamfo baby a test me pena sempa test me sisi mi yam ne be kasa about health Kwaku health ya dia eno na yese invest kese pa se uwo kidney failure why you because na wonso susu tina social media che na da so fa kidney ho be fi se nia ya tu ne din se insomnia se obi ntimi nna no se uwo kidney failure se wunya adequate sleep sa bibe tina social media no one ha wani no san ha wona na san boama o new system no aye weak to o she entumanum na wabie o mpese na maami hunu ana so mpese na yiri hunu ana o mpese na kunu hunu maybe o modampa no so no kra no obi a adequate sleep okay so obi o kidney na o ma ne na ho hia no 8 hours asa wotumi da 8 hours okay susu winam no wo kidney na yese pani bi say wo de okun de oti radio so no say yenya na munu di Abraham senko ja na munu di anko wo laso wa oh so what you say Kwaku enti yen shate ni enoma green okay wo sori anopa ko pe lemon yanko fo kan lemon asem se lemon se wo osa lemon e kuduru yemu a e acid abonten but e kuduru na tends to alkaline. Oh, okay. You huna bonten de acid. Acid, but the duru yemu a it tends to alkaline. Enkoye acid juma biom ye funu mu. Okay. You need no green lettuce. Nkontomre nom. Konsusu anom. Eyi toxic free system ne boama regulate normalize your blood no. Okay. Enema gini. Yedie no. Yen koso ni no more. Okay. More. Okay. Muma yen ni di anajo. Because anajo a wodidie no. Sa digestive system na maybe esuan no pancreas, bile, whatever no. Entimi nya adwuma ye na hydrochloric acid na to aguso ama aduane na digest no. Tiadenche no aye cheko. No a days. Enti free sabra wasore no digestive system na start say eye adwuma na active no. Ana afen so bon say ase wo ho u kesu kakra bi ase sabe uyim frama kakra bi afen na enti emu be 1 o'clock no. Oye to aso say system na nyame ye ndi oye ne say system no ye say nipadua na nkopo no nko a onse ta kasa nipadua no adie bia ebe nipadua even eye kora nipadua na mpe. Okay. But at the time woye no nipadua no brain no catch system ne say gene saa akwa we dey on the bebanteje oba wa conceive wa fa yefunu say of foreign material ne bape system ne catch ompe and anybody reaction ne say what intesio ne bufu ne hoya ne basabasa afa drum no bi kra o se medi clay ne sa no ma no but action na sister brain no catch say fan no betena fan saa enti say start say ye noma enya empe na body no catch us ompe oya cha no afane sa enye no na enye no wa ya che no awaje no ono oso be fa ho totroto onfa ho totroto ba wunim okay ye kan yenye ne yenye ne sanche benya yade ankenya me see free sabre yi ko kan
o ka sa na ye kan na wunti na ye gya wa ma kidney na unya kidney stone na ni ye no screen no so kyerɛwo said the ade no siti a ne yawo a wo be fam period bia o pie fra bonten na nyame ye wadom a be hwe yie ewo adidi ho obi nyumo to ye why lucky nesse free so because kidney etimi reverse say ye damage etimi reverse organ bi etimi reverse ni nyina ne se obenya hunim de okay eden to ada maboyen quickly answer na sorry manya kidney kidney stones enya damage ye bra damage mpa ye me do bobosu yi okay wo ba twe ho afri red meat ho na mono mujanam twe ho afri ho number afi highly processed food nuane a egu kan mu nuane a hwe aduro biara ye papa no Kwaku tete na atwa mu no aduro biara ye papa no ngu roba mu negu bottle mu so hye no nso tete no aduro bia ye papa bia no negu tuam enu kan no mu okay ene enuane no most of enuane no egu kan mu okay ene sense direct sun ase artificial spices yenhwe ne ye soft drinks okay soft drinks anone enye just anone na saa no ma na aba na yese eye energy drink den no yenye extra careful ya ka red meat afi ye enuane a fiber enim okay me can say poison okay adwene bia digestion efa bre adwene am tetenim me catch last week say nuane onyankopon e de maaye no o prescribe maaye no nuane ni nyina fiber wum okay na nuane ni nyina digestion tem okay kidney mpa aduane e tra system no mu che ansa na digest into milk ne sugar salt ne sa sodium no sabu afoni nya yenhwe smoking alcoholic beverage afi flour mpano anase some enuane afi caffeinated drinks okay containing caffeine nicotine ataya ene saa normal no Kwaku yenhwe yi afi bibi te say painkillers okay any form of painkiller pain ewo body ni mu bibi na man buy Kwaku esese ehunu bibi na ma wonya okay aida se bia wo pake no ma bi aida se bia aduane awudi ye no enya digestion yi aida se bia adwendwene kura timi ma wonya omozo no pain bam esese yenya extra careful afi mrantie no ne mema bebre no anem mo se mo de mo pema ye tufo a wonti aphrodisia okay nyame ye na aphrodisia wo ho okay eno de asua ho ade enye no na ye be ika afi eno ma nso a ye consume no more yenye active exercise okay a benefits eyi toxic free system no afi yenhwe bebi ti say red beets okay a bois regulate yen blood carrots cucumber dandelion a toxic free system no? okay aloe vera enam inflammation say ye normal yen organ ni bi be hunhunti lack of sleep as I say hwe ni ye afa sweet potato okay it mean normalize yen sugar system na ye mu enche sweet potato ya nuane di okay me kwa de me noa nsuo no masa de asi wono manom me mfa nchene ntum eboa yen system na fe lettuce flaxseed very powerful okay afi bibi ti say garlic so na yes sir it me manage yen weight okay into bia wo ye healthy bia no e bia fie ho no no msoso mo ye nipa msoso but unu se onam wo ye very smart ye we num a ebeboa ye num nsu anopa ade esese gu mu first
nsuo na cleanse your system na nsuo no so enye chilled water ho asem na ye kana obetimi ama aye warm kakra said be ya obetimi chim lemon kakra ye den agum mu obo se free work no obo hunu fifiri bi ebete meda se elder ade we mi so ya bebo ya chire ya moka the raw food yani ansi jaso se wo kidney failure obetimi a design yani bi woman no obetimi design mawa for about 3 months aduane a ye raw food enkaja na obo Meda se busan ya Opemsuo radio 104.7 FM non so pa ho sema aduonu enwotwe eda Dr. Isaac Opoku na eboa yen wo ya pom de ho nsemi asopani Ankama John ewo Israel asopani ehwe en live on opay so happy about you all eda ya da se papa pa nyakopon shao